adom la college pangching pupuse so video bai kaselam aro nili okta nang mimi esitanon la class 5 pangching porosi nili jat pile chocolate me nili teacher si first de la se osomaram phala mi thethini ka chethan bu phanse la so video bai kasela aro ke thek upole kaselam kali karon afthani tum students somoy kona se ke chokchi mani tum kona se ka claim claim ba kona na se bhule claim maha sui sab chamatha chumonthi pense la so video bange kaselam di la si first lang nam sinang di koson son hisab ma ise hormo pile tum normal osomarang bong ke theklong e pila tum ke cheng men chelang le ha example prang prang se chupaduk identity talaga wrong way of studying di aso super chokchi kicheng se chupaduk nei kicheng me si chelang nei de class hai 10 tang lo pulote ha so hormo hemdam se revise nang e kheba dil hai bostu bang claim nang ji revise hai lai se claim nang ji aro son aro kopila la la buhi di itum kopila maximum kenom lom ke ador su boye se namra de la class hai ke attend notes hai ka salam hata sita so bostu bange phiga the ne impact doko karon itum hai ke an quality ki mi english pick handwriting te lang mi post pita barhe ji sita exam सब koloma government pa nai prepare ka quality ke hengno ase toxic hala bange la hendo ke cheng exams pa pu hendo pu pa phi bang aria iso det ti speed ta with answers ta chok to complete no ne det pol ha issues bang karon pipot hala so ahor mul hara english du lage toxic di ase bostu se ase fair copy bang khan ke nam ta me sita la class ke attend tang ho ka practice sol hai bang khala ador kom adista buhi di 15-16 rupees sal hai ke nam pen hala dakse ka practice sikimi aro keto ka practice home ke pencil pen se tok nangi di pencil pen se tok nangi lalo pulle pila speed ta bahre ji mo phi handwriting lang mi mu pencil pen ka practice ke tiara dot pen ke an mimi ni tum ha bi ko ken tum ink pen la handwriting ta an lang no ne sita non kra dot pen pu pa phi handwriting ma hinu dak ti tira sila so hamu bangta asap chelang nangi la pena osumar to mango pila the class I do no pulote first collect nai ke alang litum question paper se chelang nangi di and nature question ma pattern question ma lahai la so question paper buji detan se anan se hala so teng se prepare nangi karon objective type de 1 marks question si ko 1 mark question ke set 2 marks ko ma 3 marks 4 marks 8 marks di hal hai ko an ma haso tek se chu prepare nai di karon nomolom ke pilo objective type se abc karon pilo objective type pulote ekdom in depth study nangi la se nomolom me competitive pick la se la question ke set tumta university tumta la se pattern nei pilo objective type se abc ne padam di jaka usumato abc in depth study padam je phande la so posela se nature of la questions bang buji dam nangi la so pc preparation bang cheng nei la se question paper se lang nei di aro ison horbo pilonom lombo somatom la model questions de model questions pe se sita pori thot ti text bang lang le det sita ison bang pilo text pe se la model ta ka sala model pe text ka le di la hen la model ke antum ke jo hele highest marks le long dun pusita kopila 40-45 ra pena bisi angsong arlu le nomolombo somato percentage ke la hen main issues bang je model se pori re text pori he de di asi text se pori nahi aro text ka pori ke line to line pori nang po underline kori poni main points pang note chu salam nang ji di aro kusoso syllabus ma ba topic ke tang tang mar extra note chu bonai nang hala dak marking pit nang po je la so topic ke khepan ma ka revise lai chenang nei di aro class tanam lomo sumar ke sidha bang po class along senar ju fit seta niom mote son kare syllabus first ani dam nang po syllabus se char ju dam nang po teachers to department dam pe khobor nam po asa so syllabus se teng first ani bang ko so teacher ko so topic manang en karon syllabus segregate detiti ni tum college loge la se hala so ko so teachers ko so topic ma en ma first ani bang chini ne sit chini po pare second ani p sinang thanje mara tum chini ji the students tum chini de ji second ani p si thani ma la se karo syllabus ateng sedam jadi lagi continue je hormo bangke lasi hala so hormo kopia topic ma hempen ekhep de na chupuri free ge bangse me lalote college lo to na bujidun chat mujol de karon ko somar kalilo college mane akithelo de la usomar sora spoon fed ke lake chokchula mek thang se bisi nang polase nili kaita puvya importance ke la lp la primary teachers to mansi pinangi pu nije wer karon nili tum hard education ma tanglote teachers ma responsibility kom di students tum pen a guardian se bisi responsibility to kom nili tum college tam po ikam sakuri ha cheklem po chethan po usumar we te than thedet po de ari ot pen se pathek bit nangi lage thek thire lage chokche lage so bosu pa nili tum so responsibility bang habi tira se hormuthan po ko son se lang ni ma ko nana si material ke long ni malam bujai ni pa la so ala manchora na nili tum kela se daito bang kom hoy tira se usumanum tala se teachers pen contact si binangi ku pp kitab ma ko son ma pine nang jip te sitha chorju nang po
de aro hempen charlie ponet polote nang class along ta nang cushion mi po de teachers to mata non ke de osomato ke cushion na nature banga be dampo dudam joy arjunu na reta son kali de teachers man cushion kuri nangi lago pima la ko son bala chohoi ma poso poso ko cushion do nangi so cushion ki claim ji phane ba karju ji para prang hempen se nang tum chitik mo se dam nangi dik lase lata eson lo aro nomlo pili tu mo somar bangke maximum ke pass phan se porhi chorana tara so bosu bai kali di competitive piglo nomlom ke jare pita di aro itum kele st pu chohong prong ta laso bosu bang hengno lo st tum ban kalang lo la ke mi lo itum han government dum bang na pachi thu nang pulo sitala st kota cholang ding kele ke chok chilo itum population masa lak lak tak lo kona se university hala ke dodun po di karo seat ke limited di la se la quality education and tu sidam nang po chupat duk nang po di aro chupaduk pulo te jat pita kiuni po hormu bangke avi di ala si pino hala go pilo quality di itum competitive mindset bang itum donang po aro anutin da undi nili ni mekthang mata ko sono ka chupaduk ka joini di ekdom access brilliant po kaleta chupaduk time management hai chiklem lo hajar lo ba phi bangane nili sab general cut off pe nang se di esti pele kalong don kali nili tum juri un pole pipo se baki tu bang uni det pode ani nili ke ni family num tanu tinda university topper se ani puno supita it air traffic controller de first tum community pen de bang aeroplane hai sika pangja til hai kupla ka chupaduk ko pot de anu tinda chupaduk de rase chupaduk ni raso hormu bangke just pass shot ke alevilo lake banganing ji son che mandet podi jack of all but master of none pol hello nomlo maximum tum ni so degree ta do so degree ta do ko bojara choklem te khete titi karon alang haso percentage pahala so ateng mane charlie damun ede lo hormu bangi pastor na lo hormu bangi di the results mi ede lo la so percent hok ta appointment hai ke longta sungi krung lo di aro nili lalegi pudam kali kije lalo pule sakul vek si choklem nangi pula lekani jetam kali karon anu tinta ning hap kak jamane ne kilun ki kan mane ke business e choklem ji puta ning hang mane ha khetiok ta klemi puta ning hang di mane ha doctor engineer de anu tinta prekdak sita jara pile choklem ta me de la qualification do pulote to what hang dang de karon pini license e choklo salami ta me ba pine na ne ni le duji dam ji puta me kagos me thang chelang rules regulation norms ko pi me le dum chuchini ji tali tel hai da ko bang phansi cholang ding po me thang ma sik sak dak po de aseda so hormu bangke ilitum kilang laki to kilang hina thu bangke litum chupori pik nangi ari itum community ke pa phipik ar history teng le langdam putami de ba itum history pali do lake non le langnam tame isi khai ka ching thur ke ko ando society ko an ma ke thekiri di hala ta isi lo ilitum ke so hormu bangke ke ba dedi dar nomlo madina kai ke jate pita laki joy ki osomarum ta duknang ni dasi osomarum ta an kupra chupa duk de sita osomatum la ta chu realize nai ki je ka kai le apia po do dunji kali ti aro guardian num tala ta ki bana ji kle akai alang li tum han alang no pele ki duji kali pudi iri tum ki maximum ke non ke materialistic world de tangka poisa hemrit chi ki maret sita osomar jori nang me pipi populo tel hai hemarit ka phlang odak ji ka alomuta nang ni di ningkan pipota nang ni jong hele plang jong hele nang hem tangka poisa on de sita osomar jori misen pele ka videt hem tami bang ame thang ching thu theklo bang ane om ta cholong theklo de tase history long talake duulo je ari chu suma tanon avidet andi chu ningkan duulo la la kopilo indian today long ke klang de rajasthan la richu non ke la kopilo su selete tum har la pelis na thu de amber la for na thu si jongker se ni jila ha phak la ni phu sa tum lo pu de alang le te thela ka gari si ke chong doi asil hai hormu bang isumar chelang ni di la ward bang chelang nang po guardian tum hisab sonde ila lo pulote ba usumar jadi do pulote jat pita salam poro usumar tara chuma thani ja kaila pai pia putu ki du yeli ni kaita ni je ni ka sumar tum phan ni mu sumar bihek lang pot seni sumar han kaita ni je nang ni tum di kai nang tum na du dun de pini penap thilo ra thekha sumar malo nang lang po pu bang tel seni tum han chuma thanang ne na tum na methang chuma thatu pusini ri kaita ni je so lama ga usumar ro phan mo aprang pini chima ni ke lage chini do de delo tanona ko ke ni ke son sige than aro so madum ka porhin on ko ke nam ahir jumi pen hingno ni nona ko ke di ko so isama das hara so tengsi la solam ta ni likani ji aro son hormo so mato mani chi binang ji ke non la 5 to 8 years ti la judi chupa du khrup lo pete mo kai re joypum seda so 5 to 8 years se judi la le utilize paka ke te ka mo phang lai ka chi ru lo galam lo labang ke de karon homoy ke nang hong he ki jui ki ke moi phang la jui un sita
kupilo la kacharli apor ke kom hek di jat pitaro so stage ke baso each ke lehno most important stage lo karon da daksi lo ta chelang ni daksi akapre kalam da charli ni daksi jui nangi jirpo jirpi da daksi chibiji apithe da la so ata de asela so pilo balance bang chibi thek nangi de jui pusita apor pen hen nang cheli nangi apor pen lo chelang nang ji di lahai bosu bang time management bang thek ni karon apor ke khep dan ta lo te ke bang velo de kini nitumta johelo aleng thenon theknon rinon sita kitaman hormu bang ke haso realization mang dukok di ini nge choita dudu man tuni ai haso mo yudi son pupu son te puman tuni ke dudu ison son alam dudu di sita haso mo ke damtang lo ke non ke wang we lo ke di lase nili tum ko soi sama ke chok chi mang non uwe ki mi tum mang la so mo bang ke jake face fe de te po bang ni di hina na tu bang ke di lase la ithi thini veta take thandun aro la pen jirpo chi bilang nai karon jirpo misen polote nang thul phak ta un jirpo hino dak pate nang thang hode ta undi lasi jirpo jirpi ke ka chikhang chelang ta chibi thek nei di chelang pakasi chibi ne jirpo ke di pini ni le munit ka chiman pokai hi pen ke ni li jirpo jirpi a joini alang tu do bang sabar lenge thiang se asalang tu na je thana chi mum pen di harwi son kali son se por hinangi pu halaso pen se ni li da pini lam thi thini veta me nimuni tum hala lam the video si hini ta ni le ka bonayon take nili jirpo ke mia joini ihi pen ke nili panili pucho paduk lo di teachers tum phanda la grateful lo ang pen la bisi ke la nili jirpo to ba miu di ela se jirpo si bibang ta kopilo lata chelang nangi di aro usuma to mission bosu bang kai ta chuma thane ke je anu tinta society upor ke se responsibility do di aro inut muni ka pithe pe nang de do ne lo de sita anu tinta jodi amek thang man chelang wet pulote lake a society ta ching thurpo amek thang man chelang in the sense mimi henunu per ke chelang ba hemare chikim ret la solam na ni likani jedam kali ni likani jedam ke nili ta doctor mani engineer hala bang da business pu jodi isia khai pe jodi itum kaddu ko beta jodi chiman re pulote bang ha chok plot poge tanon ba epilo ha dukan da bang senang do det ha teachers ta bang aputhe ta bang karon pipot itu mange chupaduk de det aro la ka charli pu hormu bang ke kom som di charli paka ke det ni le lu ka charli tha phande le ni ki pudam kani sejar pita di isi concentrate ison hormone concentrate on pole jat pilong da concentrate on lo de la se la so hormu ba e bechi binangi ar ilitum ekta bosu pa epilo non molom so mar pe lam arju je di lam kaning je la lam arju pikni bang society long hata meeting haino la kidun da long ta bang ta click titi dujo jai di lam karju ta ilitum de nani meeting hai binon pini students had a program organized on hangju hang haidi alohi ki the chu pha po hajar pota alang tum ta lam ning je na arju je ilitum ge mikthang se lam ning je rong de asela karju pen ka charli poso bosu bang ilitum emina an chelar na ang so hormo bang itum lamar ju una lang de lamar ju an si mun thi message ar pita claim nei ba thak nei so hormo te tum charli una lang di la serata eson hormo lo aro hi pen ke pleno mo lo so marke pilo eson ke hino theklo bla class 10 te di tuning ta la so corona joini ka do hore papas te indota politicians sama tha the admission piphan te admission por ko sumato dakne long ta wang ha college ra kachiru o me mer admission along le lo hen ten po manili si postdoc pen pilo viral det de lokalok em hana ching kilo cm pen a pksa ni tum college ha pen students union to da pen ha education minister phananda che tong dam di papinon janon bang politicians tum ka mek thang kam ka phiane chiklem de lo sumar admission long lok lo tala an ka chiru ko chana pen dakneli long to ke bang thada collection ang kar juke goi thoi bang admission long lok phige piro lai sumatum class anda bang we di exams khe no so gani chusi class 10 te det pulte ini bu podam joi ti di that's just admission ke long ji phan chona ba admission ke chori phang phan ke lake mi di munit ke jat claim the claim pakanangi karon future ke monang tuma future lage te nili tum ke than theno tan ni dorm ha chelong bom po sita lakali ge tum teacher hisab pe ning chare no dak de osomar ni karon nili tum teacher me hengno ke students tum a results pen de ni tum doctor degree do to jo he par e pang e par lak non yer chelang me non kapang e le pu putame ke thegla degree do putame ni tum jodi students pang jodi results ta hengno pidak pulote ni tum haso identity ba teacher pu hisab bang ke lage ning chare no dak de lage kimio teacher le pu hisab ta mane ke bang nang pudet po de ke chelang le usomar pu pusita de dase usomar na tum thek nang tum ko anmar lenge thik chiman lage ni tum han gala an lo ni nong de e ni de la si to teachers to miss achievement ke kupila
kusoni madi nang tum la ni students tum longwang si me kamin sir ba me kamin madam kusoni mani li tum kaning jelong hala soni hello ni li tum ke achievement do as a teacher de mani banga puji me o pa nang thek de patala kali de ni tum teacher hisab ke ni student kusoni ma ako ni tum bena ke thek ji ha soni se ni tum teachers tum ka achievement das is on la mi thi thini ve tala senang ke jai ke jake oso maton itum ke results hin upik de chuke sita ke dam tang alam lo non iprang jake ke misen je phan ka duk we ta de guardian tum non post students tum na youth tum non ta guidance hai pinangi osoma tum phan we ki mi tum phan karon anu tina struggle do ti hal hai pen lam thi thini mani ke jai pen mani ke dhar pe inspiration long ji di taseni di ta mani indut bag nang chali du ji me indut bag pharule pupe ta bang thombagan an judi la influence pute pensi chubori pute pula sila so a hormu bang nilita kasela maro osoma tum ta apia pu phanta dimana re tanang ne aro ori sungo pu punang ne karon nili ne mekthang mata nili ke eme ke school sumar phan tuition jo than sin ke eme da jo papas di isia por sungo do nili pu ke throat cancer pen sena thipi lo nili pai nuver lp school teacher ta se nili tum ke ka chubori pen se nili al munit ka cheman de la senang li tum ke lan osoma tum ba ngi sungali tira se kadu weta chubori pen se noni prang mi sen pu pura so khap se nili ta so video ba nili takal se nili kan ton lo kardom